I gdje ste bre ljudi, evo nas ponovo u Zombie T, danas ćemo igrati igricu First Blonde na Facebook. Jako dobra igrica. Slično je kao Counter ili Headshot što sam vam objašnjavao. Znači igramo na 92. Velika staza. Cilj je da se postavi bomba i da eksplodira. Ako ste teroristi, ako ste policajci ili svac, onda morate to znati. Kao što vidite, ovo nismo mi. To drugi igra, ovu igricu igra cijel region, odnosno čitav svijet. Mission success. Mission, destroy the target. Flashbang! B-side. Fire in the hole. Fire in the hole! The bomb has been placed. Ja. Ide ovo kako ova dobra. Kako dobra snajper. Double kill! Success. Ima dosta profesionalca, to je mnogo. Cover me! Flashbang! B-side. A-side. Fire in the hole. A-side! Stick together, team. Koči mnogo zbog ovoga programa, ali nema veze. Tu smo da vam pokažem kako se igra. Ovdje možete naravno i da se dopisujete sa njim. Headshot! Natisnete enter, ovdje nešto napišete i opet enter. Mission failed. Mission, destroy the target. Flashbang! B-side. Go, go, go! Fire Fire in the hole. B-side. B-side! Hold position. Roger. B-side! Fall back. The bomb has been placed. Tako. To je mnogo bolje. Fire in the hole! B-side! Jepis. Mission success. Mission, destroy the target. B-side. Flashbang! B-side. Fire in the hole. Go, go, go! A-side! Go, go, go!
Evo, dovoljno je ovdje, sada ćemo vam pokazati namutant, odnosno preživljavanje zombija. To je, kako to, evo zombi. Ali ovdje nema, sada ćemo naći neki server koji je slobodan. Ovo ćemo ovaj. I taj nije. Nema slobodnija. Nema igrača, ali evo mi ćemo ući da vidimo kako to izgleda. Evo to je to. Sad koji preživljavate od zombija. To su vam jednog mjesta koje možete skrijeti i to danas zombi priđe. Imate tu mjesto, imate radnije gore u kuću. To. Ovo bi da vam pokažem. Tu stazu, ali ne. Ne. Eto, to je bilo to za ovu epizodu. Hvala vam. Ćao. Ako vam se svidjelo, subscribeujte nas i to je to.